Ndakweja muno mwiroreri wa Matheri TV na gakunyita ugeni tutwarane nawe hamwe wirorere video ino njeru na ngwiraga wakenio ni video citu ka make sure ati no subscribe tondu riria ugu subscribe hau ni ukoragwo ugituheithia gitio. Turathi na mbere na kwaria cia coronavirus kana COVID-19. Umuthi Maninyari wa njanjo ya muturire Kameme FM na Kameme TV ni oriti mashabiki make kana ni omeririe mashabiki make na a Kenya othe magena undu ucio wa kumiriria ni gutuika ati Ngai ari o giteine. Maninyari o niguo andikire mashabiki make. Fear and panic is all over, but one thing I want you to know is that God is in full control. Maninyari no athiete na mbere na kwira andu merire mehia mao na macokerere Ngai tondu meka uguo nake Ngai ni ekumaiguira tha na kamandikiro if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I then will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Ni wega muno Maninyari ni gutumiriria na gukinyeria umuthi andu ara marwarite murimo wa coronavirus ni 1,134,570 kwa mutino ni gukwite andu 60,401. Andu ara marwarite murimo wa coronavirus no magacoka makahona ni 238,900. Murimo wa coronavirus ugomeire mavururi 208. United States niyo itangathite arwaru aria aingi makiria tondu itangathite arwaru 278,492. Igacokwo ni Spain iria itangathite arwaru 124,736. Italy ni ya gatatu itangathite arwaru 119,827. Germany itangathite arwaru 91,565. France igatangatha arwaru 82,165. Mainland China igatangatha arwaru 639. No kuri na mavururi mangi magumire makiria ta Iran, United Kingdom, Turkey, Switzerland, Belgium, Netherlands na Canada. Vururi wa Spain niguo utangathite kana vururi wa Italy niguo utangathite ikuo nyingi makiria na utangathite ikuo 14,681. Ugacokwo ni vururi wa Spain uri utangathite ikuo 11,744. United States utangathite ikuo 7,406. Ukinyeria thaisi Kenya kwina arwaru 126. Itikira gusubscribe twarane hamwe.